semantobe sekasilami kodwa bangakhona bayangimone ngize nginqamela ugiye kungidodwa ngisaluthi function awukazi ungibone ngisho once ngidlala kabiye abanethuba ngifuna nje ukungena esihlokweni ekukhulunywa ngaso noma esiqubulweni sosuku lesithi Mabalandwe ngizosimatanisa nesisho sesiZulu esithi azibuye emasisweni. Isizwe ke sakaWosiyane la ngizalwa khona sibe esinye sezizwe obekuthi uma ngabe udake utshwala uma ungena nje kaWosiyane bese kuyaphela utshwala. Yabona ke noma uthuba udake kanganani ukuthi uma usunyathela emhlabeni kaMashiza bese kuyaphela utshwala. Into embi ngalokho ukuthi akuzizalelanga lutho oluhle. Igwili zakithi zahamba, ihlakaniphi zakithi zahamba, ikhwaga zakithi zahamba. Uyabona ke manje abafowethu laba bahlele lento yokuthi abalandwe bangasho kuzona zonke igaba kodwa kimi mina khonto eyodwa engifikelayo ethi ubukhosi besizwe sakaWosiyane uyoba ubukhosi ngabantu. Ngiyafisa uthe umphathi ophinde abe umphathi wohlelo strictly angikhulume ngecapacity yokuba uward councillor angingakufaki okweqembu lezombusazwe engizaleke ngalo. Yes umphathi ke la ungibophele ogodweni ngoba nje kakhulu wabasilekelelile ukuthi lo mcimbi ugcina ube impumelelo. Baningi ngeke ngibabale ngamagama ngoba khona ukulekelela nangomqondo efonini nangayo yonke into yayibona lodwa. Ngibonge nje nondaba ezitsha futhi noma engaphumelelanga ebesilihamba nayo lolu uhambo. Siyabonga nje kakhulu bafowethu. Istage itende isound siyabonga kakhulu. Sithi phambili ngoSiyane phambili. Angizile la ngenxa yokuthi uthabano wakwaNxumalo lotho angizile ngalokho. Umuntu wakwaNxumalo mayebheda uyabheda nje. May right right. Ngizela ngobe right. Nabantu bonke asebenzisane nabo ngizela ngoba ngithanda ukuza la, ngithanda ukuza emphakathini nabo bethanda futhi ukuthi ngize la. Okugcina ke sengigcina bafowethu nina embasha ngiphinde bafowethu nina embasha labo bantu ababizwa ngama 2000 bafowethu abazali noma ungafunda kangakanani umzali uyohleze umzali ngaso sonke isikhathi. Wena okade ula hamba nalento iphila la kuwena engqondweni ukuthi umzali noma ungambukela phansi kodwa labazali bona laba badayisa lapha ya abadayiseli bona badayisela izingane zabo ukuthi siphumelele. Kodwa nina maseniqonyiwe senihlele emadolobheni nihlala nezintombi zenu ningabe nisabanaka abazali ilonto igadeni nakubona ke abama 90s nama 80s nabo bakhona otsotsi baleyo mnyaka. Lungisani madoda akulungi ayizingoma ashayi Junior